تماشاوانê me yê hêja û delal pirtûka bi navê navişkên evînê ya helbestvanê Kurdî hêja Ezîz Xemcivîn îro me ji we re amade kiriye. Ji bo ku em bizanin bêhtir navaroka vê pirtûka helbestî çi ye, ka em li vê dosiyê guhdar û temaşa kirin. پرتوکا ناویشکن اوینه یا نویسکار عزیز خمجوینه اف پرتوکا هلبسته جسد و چلو سیر و پلان پکته او ده سالا ده 2021 ده لوشانخانه یا جی جی هاتیه چاپ گرن. برگی پیشی پرتوکی تابلویا شوکار لقمان احمده هلبستن کدنا و روپل ناویشکن اوینه ده جی خاگرتنه بگلنپری هلبستن سالن جنگینه جلورا پرانیا وانجی کرتن اولو گوری رو شاملت سوریه او به تایبتی کرد را در باسبونه او هاتن رستن هر سبه دنگیتا لزوزانا دلی من کون خواه دگره هر سبه فراتکی اوین جگوتنین من دهرگه هر سبه گلهنارن بیری کرن بری خاددن روژا هاتناته تماشاوانê me Ezîz Berûmet ji xwe navaroka pirtûka helbestê yan nivîskarê yan jî helbestvanê Kurdî hêja Ezîz Xemcivîn bi vê awayî bû ji xwe bergê pêşî tabloya şêwekarê hêja Luqman Ehmede her wiha helbestên goy di nava vê pirtûkê de ne bi rastî cihê xwe girtine helbestên salên cengê ne û ji ber wilo jî piraniya wan ji li gorî rewşa milletê Sûriye bi taybet milletê Kurd û bûyerên got milletê Kurd tê de derbas bûye. از هیوی دارم گهدار و تماشاوانه ما هر کس کاربه وی پرتوکی بخوینه یا جی اف پرتوک بگیشه دستی هر کسی و کاربه نوروکا ویجی بزنه.